İkinci bab Emir Bulacı'nın ölümü. Bir günü İskender'den soraştı. Sen ustazыңны atandın mı bekrek hürmet kılıdı ikensen? Bu ras mı? Ha, dep cevap verdi İskender. Çünkü atam beni yokluk asmanıdın yerge elip düştü. Ustazım bolsa meni yerden kök götürdü. Fəhal cüləsədin. Miladiye 1351 kış bəsli. Kəygan dəryası boyuğu caylaşqan Almalıqның kış bəsli bilən Ədiyaz bəsli intayın hülçilik içide ötüdü. Ilıq baharda yağmur şaqırab yığıb yer ziminni əkçizsə, zımıstan qışda adamның ciniği ötüp ketidigan, soğuq şıvırgan vijildap, tağ çoqqılarını appaq qar basqan payansız Quyas vadisini, Astana Almalıqның çoğ kiçik koçularını, koçu boylap asmanğı tekşi boy tartışkan, qatar-qatar yap-yalıngaç suvadan eren daraxlarını, Han ordusының küngürülük igiz asar tamlarını sipap ötüdü. Uzaqdan beri zıqqa kesili çırmıp alğan pişqadam Ulusbegi, Emir Bulacı, Tughlugh bu ay bu kunlarda xuddi zımıstan soğuqda özünün qışlıq üçek uyqusuga kirgen eyiqqa oqşaş öz uygu bekinip olib, tip-tiniş jimg'ur bo'lib qaldı. U o'tgan yili yazda Tughlugh zeminidan Almalık küçüp kelgandan keyin ötküzilgen aşı qitimliq ordu yığınida Ulusbegilik o'rnini özünün 7 yaşlıq begzadisi Emir Xudaydatqa taboştib berib, kesilini bahana qilib, merkeptiki özüge en yakın amu xaslari bilen ordunun yurttarçılık yoki hakimiyet işleri toğırlıq bir daqiqa bolsumu söhbet tüzüştün özünü tartıdığan bolup aldı. O salametliki yar bersila Kaygan deryasının yuqarı eqinidiki Üçbulaq degen yerge şikar qilishqa chiqib ketib, iç puşuğunu çıqırdığan bolup aldı. Mana bugün mu taң səhərdə özünün yaxşı qopqanlığını sezib, dərhal 3 turğavutni əgəşdirib, şikar qılğılı çıxıb getdi. O mingen boz tulpar xuddi igisinin muddasını biladiğandək, sılıq yorğu minişida bir xil yürüb, yuqarı örləb ketib atatdı. Tağ bağırdaki bük ormanlıqның çetidiki qar nahayeti qilin idi. Kültük qarğı çonqur petip ketken boz tulpar xuddi ayğı kişenlengендek dingoslap qaldı. Biroq yali bilen quyruqi büdür xuddi buraqdak kelişken bu qavul boz tulpar yulqunup yürüp ahiri kültük qarni bozup yol tepip çıktı. Aqılliq at bir xil ciddilikni sezgendek özüge qamçı urguzmay igisi burgan tarafga tiz burulup ketiverdi. Kəngri, oyman döngleri köp bu qarlıq dalada, şamallıq tün günlerde tozup getidigan tozgaqdak çeçilip ketken yılqılarının avazı heli bu yerden, heli o yerden anlanıp zadılı tiniçmaydı. Ovçular yuqurgu örlegen siri qar nipizleşki başladı. Pişqadam Ulusbegi boz tulparını öz ixtiyarıga qoyup etip, çoğunqur xiyalga patdı. Aldınqı günü akşimi o Çağatay xani Tughlugh Timurның xabgahiga xan bilen şatraç oynap etip, özünün yaşınıp qalğanlığını paş qılıp, saltanat işidin yiraqlaşış oyunu xanğa eytibedi. Xan onun oyunu sılıq söz bilen rədd qıldı. Şu akşamdaki şatranç oyunu da ularning oyununu tamaş qılıp körüp turgan turgatlardan yani xanның mühürdari pütükçi yallık tayşi bilen turgavutlar tümenmin tümenbeşi taş dömür bahadırmı bar idi. Kök Tanrı'nın şapayeti bilen asmandaki bulutlardan zımınğa yağmur düşürüp qarı tupraqdan üsümlüklerini öndürüp kökerdidu. Dedi Tughlugh Timurxan şatranç taxtısındaki atını bir qadam aldığı sürüp koygandan keyin. Quruq yağaçlarga yeşil yupurmaqlar ata qılıdı. Canlıqlarga her xil libaslarını kiydirdi. Təmsiz nərslərə tatlıq təm kirgizib, şerin şərbət qılıdı. Rəng-birəng gül çiçəklərini içildirib, onundan türlük yel yemişlərini peyda qılıdı. Xuddi şuningdek
Kök Tengrining shafaati bilan siz Atabekning himmat Tughlugh Timurxon Abduvali Ali 2. bab Amir Bulachining o'limi 142 batdan başlandı. Ey Haqqan alileri, seninçi bolganda Çağatay ulusidagi bütün Moğollar, hatta bütün Tughluglar asildagi Burhan tenidan vaz kechib, İslamiyetning Uğan Tangri deb atiladigan ashu ma'budiga e'tiqod qilishlari lozim ekanda. Mubada Moğol ulusi özlerining asildagi e'tiqodidan vaz kechgili unumasa, ularni qanday qilib yangi dinga e'tiqod qildirg'ili bo'lar? Ularni qilich bilan majburlash kerakmi? Bunda qilsak, yangi boshdan qon to'kilish, talon-taroj yuz bermamdi. Chekidan bo'silib, parchalanib ketayli deb qolgan bu Chag'atay mamlakati qalaymi qalishib, biroqla munqariz bo'lmamdi. Sening so'zing bo'yicha bo'lganda, ularni qilich bilan o'z e'tiqodini o'zgartirishga majburlash, yanila ko'ni padiga dasiganlik bo'lmamdi. Janobi xon oliylari, o'ylaganlaringni marhamat qilib so'zlab baqqan bo'lsang, sen bu maqsadni qanday ishga oshirmoqchi? Bu maqsadni ishga oshirish uchun dedi xon Pishqadam Ulusbegining so'ziga javoban. Men hammadan avval Mahara Unhayyerdagi barliq qavmning amir-baglari bilan hamkorlashib, ularning sulduzlar bilan tuzgan ittifoqini parchalab tashlayman. Bunun uchun men Mahara Unhayyer naibi Timur Malik bilan billa darhol Samarqandga berishni qaror qildim. U yerga borgandan keyin Barlas urg'itga meni qo'llaydigan aqso'ngaklarga imtiyoz berib, muhim o'rinlarga qo'ymoqchiman. Bu ishda Barlaslardan, ko'ragan urg'itgilardan Amir Timur deydigan bir bag meni qo'llaydiganligini aniq bildirdi. Men uni Barlas Ulusbegi Amir qazg'inning o'rniga Ulusbegi qilib ko'tirish haqida yarliq bermoqchiman. Uningdan kelgan xabar sirtqa aytilishicha, bu ishda xon bosh bo'lib turib bersila, Mahara Unhayyerdagi barliq Mo'g'ul qavmlarining hammasining ta'xirsiz yengillikka kutishiga mana men kapolatlik qila olmayman debdi. Onun üstüge Mahara Unhayyerning islomlashishi hozirli bo'layotgan ish emas. Marhum Chag'atay xoni Kabak zamonasida ularning ko'p qismi islomiyatga ko'chib bo'lgan. Shunga u yerdagi Mo'g'ul ulusining islomiyatga ko'chishidagi shart-sharoit allaqachon pishib qolgan. Uningdan bak ansirab ketish hojatsiz. Endi Astana almaliqidagi va butun Mo'g'uliston bilan Ediqut Uyghur elidagi barliq Mo'g'ul qavmi bilan Uyghur tatlarini o'zlarining aslidagi tar e'tiqodidan darhol voz kechib, yangi e'tiqodga ko'chishga, islom diniga e'tiqod qilishga farmon bersam, bu masalami oxirgi hisobda tinch hal bo'lib ketadi deydigan o'yim bor. Darvaqa hozircha farmonimga bo'ysunmagan, menga bosh egmagan qavmlarni ba'zida qilich, ba'zida siyosat bilanmi yangi dinni qabul qilishga asta-asta majburlig'i bo'ladi. Chag'atay xoni Tughlugh Timur so'zlab mushu yerga kelganda so'zini to'xtatib, Pishqadam Ulusbegiga shubhlanib qarab qo'ydi va uning e'tiroz bildirmaganini ko'rib, so'zini yana davomlashtirdi. Endi Tughluglarning islomiyatga ko'chishiga kelsak, bu ishda tamoman siz hurmatlik Atabek janoblarining meni qo'llashiga intizorman. Xonning ichi jimjitlikqa cho'mdi. Ey Haqqan oliylari, maqsadingni tushundim, dedi Pishqadam Ulusbegi Amir Bulachi oxiri jimjitlikni buzib. Rahmatlik xon otang Esan Bug'axon seni menga omonat qoldirib ketgandan keyin men otangdan qolgan taxt saltanatni sening qo'lingga saq salomat topshirib berish uchun ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdim. Hala bugun bu maqsadga oxiri yetdim. Endi o'lib ketsam, rahmatlik Esan Bug'axonning oldiga xotirjam bara oladiganligimni o'ylasam, intayin faxrlanaman. Men sening qanot quyruqing yetilib, Chag'atay mamlakatining saltanat harvisini bemalol boshqarib ketayotganligini o'ylaganimda, o'zimning 20 necha yillik jafoliq mehnat ajrimning bekorga ketmaganligidan intayin xushal bo'laman.
Әлхал, sen hazır Çağatay ulusunun, yoq, bütün Çağatay xanlığının büyük haqqanıga aylandın. Senin her qandaq qarar farmanlarınga, her qandaq adam tügül, menmu qarşı çıqalmayman. Biroq ey xaqanım, aqlingni işiltip kör. Mubada men bugündün başlapla doğlatlar elmisaqdan tartib etiqat qilib kelivatqan ata-bowlarimizning adat yosullardan yüz öğrünlar deb emir qilsam, el ulus mağa nima deydi? Undaq bolsa, sizningcha qandaq qilsaq eng muvafiq boludu? Deb so'radi xan oningdan. Sabr taqat qilish kerak, dedi pishqadam ulusbigi. Avval el ulusuning ishonchisiga erishimiz, qarshi chiquvchilarni parchalab, ularni bir-birlab atrofimizga tortishimiz kerak. Chunki so'qmoq yo'lida aran ketayotgan harvini tiz burganda chaq osonlik katanga tushib ketadi. Shunga el ulusini asli e'tiqodidan aldirab voz kechishga zo'rlamaslik kerak. Darvaqa Qashqar diyarı bilan mulkiy mahara unhay yerda bu ishni qilmoq o'ng'ayga to'xtig'ini bilan Mo'g'uliston va Idiqut Uyg'ur elida yashaydigan kang Mo'ng'ullar bilan tat Uyg'urlarni o'zlarining asli e'tiqodidan voz kechtirmak ancha o'ng'ayga to'xtamiz kerak. Ulardan boshqa yana Tughlug'larni cho'qim o'ylashib qo'yishga to'g'ri keladi. Kona e'tiqodining malaikaları ularning qalbining eng cho'nqur yeriga o'rnab ketgan. Endi sen aytayotgan Uyg'an Tangri degan yangi malaika ularning qalbining eng cho'nqur yeriga yangi boshdan o'rnatish uchun yana vaqt kerak bo'ladi. Bu ahvolni to'liq hisobga olmay turib, butun mamlakat bo'yicha islom diniga ko'chganligini aldirab jakarlayversang, o'ttirdi qolding degan gap. Chunki o'ng tarafingdimi, so'l tarafingdimi, oldi tarafingdimi, hatto orqa tarafingdimi ta hozirgacha ata-bowlarining e'tiqodini saqlab kelayotgan urug' qavmlar seni qo'rshab turibdi. Shunga ular qalbining eng cho'nqur qatlamiga yoshiringan ko'ni malaikaning o'rniga Uyg'on Tangri deb atiladigan yangi malaikani o'zlari almashtirib chiqsin. Ular bu malaikani almashtirib chiqishdan ilgari sen bek aldirab ketma. Yiroqni ko'zla, 1-2 yilni emas, balki 4-5 yilni, hatto uningdan uzoqroqni ko'zlab qo'y. Pishqadam ulusbigining chin qalbidan aytayotgan bu samimiy so'zlari Chag'atay xoni Tughlugh Timurni cho'nqur o'yga silib qo'ydi. Bo'libmi u aytgan ular qalbining eng cho'nqur qatlamiga yoshiringan koni malaikaning o'rniga Uyg'on Tangri deb atiladigan yangi malaikani almashtirib chiqishdan ilgari sen aldirab ketma degan so'z xuddi uning ustozi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki davomliq aytadigan o'zini tonigan Rabbini tonibdi degan ashu bir eg'iz hikmatlik so'zi bilan o'xshash ma'noda aytilgan edi. Rahmatlik ustozi bir qitim uningga mundaq qadimgi bir o'g'iz rivoyatini hikoya qilib bergan edi. Tangri insonni yaratganda uning vujudiga malaikalik xususiyatni qo'shib yaratgan ekan. Biroq inson o'zining malaik ekanligini pash qilib ko'ranglashga boshlaganda Tangri jazolash uchun uningdan malaikalik xususiyatni tortib oldi. Biroq bu xususiyatni yoshirib qo'ymoqchi bo'lib turganida farishtalar uni taxti sarog'iga yoshirib qo'yishni taklif qildi. Uyg'on Tangri inson lahmi qezib kirib uni asalli tepib oldi deb unimabdi. Farishtalar uni dengizning ostiga yoshirib qo'yayli debdi. Uyg'on Tangri inson suv ostiga sho'ng'ib kirib tepib oladi deb yanada ma'qul ko'rmabdi. Farishtalar undaq bo'lsa egiz taqqa yoshirib qo'yayli debdi. Uyg'on xon inson taqqa yamishib chiqib tepib oladi debdi. Oxiri Uyg'on Tangri uni biz insonning qalbining cho'nqur yeriga yoshirib qo'ysak topolmaydi deb malaikalik xususiyatni insonlarning yuragining qitiga yoshirib qo'yibdi. Rahmatlik ustozi so'zining oxirida inson qachonki Uyg'on Tangri tarafidan qalbining cho'nqur qitiga yoshirib qo'yilgan ashu malaikalik xususiyatni bayqashga boshlaganda ondan Uyg'on Tangrini tunishga boshlaydi. Shunga biz o'zini tonigan Rabbini tuniydi deb aytishimizdagi sababmi mana shu yerda degan edi.
Peshqadam ulus begi Amir Bulacı'nın öyde bulungan aşı qitimliq söhbettin keyin Çağatay xani Tughlugh Timur bu peshqadam ulus begini yeni baştan taltöküs düşendi. Peshqadam ulus begi Amir Bulacı'mı ömrünün ahırdaki sanaqlıq qalğan küllərinin birdə özüdeki arısaldıqlıqni ahırı yengip Tughlugh Timur xan tərəfki ötdi və xanның Çağatay məmləkəti boyunca İslam diniga köçüş haqqında çıxarğan qararıga razılıq bildirdi. Tughlugh ulusunun kona tar etiqadıdan uzul kesil vaz keçip yeni dinni etiqad qilishi haqqidagi farmoniga mühür besip onu hazırki yeni ulus begi 7 yaşlıq Əmir Xudaydatqa tutquzdi. Muşu küllərinin Çağatay xani Tughlugh Timur isyançı Barlas qövmü bilan Sulduz qövmünü yasaq tartib cazalaş üçün Mahara Ünhəyyərgə ləşkər tartib beriş qarizida bolup atatdi. Amma mühürdar pütükçi yalliq tayşı körsətgən kölgi taşlap teyiz çunqurluğunu bilip beqiş çağrısı boyunca özünün bu xiyalidan vaz keçdi də avval Mahara Ünhəyyərlik Barlas Türk Aqsuңayklarının tomurunu tutup baxmaqçı boldu. Şunun bilan dərhal keçdiki baş Türk əmri Amir Timurga öz qolu bilan namə bütüb təvaçı mağdurdu. Quyas vadisida qish ayları ayaqlaşıp küllər barğansırı illeşqe başladı. Tağ tarafdan çıkıdığan soğuk şamal toxtab, vadi tarafdan çıkıdığan ıssıq şamalının təsiridən yer cahan xeyli ısıp qaldı. Bütün təbiyyətdə özgürüş barlıq kelişki başladı. Quyaş illetqan yan bağırlardaki qarmızlar erib, qetib ketken yerler köpcüşki başladı. İli dəryası da muz düşüp boldu. Su tez akıdığan qırğaqdaki caylarda muzlarının çarsıl taşları anlanıp, üstü-üstüge kelip dövülünüp atqan muzlardan igiz muz döngleri hasıl boldu. Qeyrilarının etişçe, dəryada şürməlinin bundaq tez eqişi keynidin qattıq boran yetip kelip atqanlığıdan derek beretdi. Dərya suyu teşip çıkıp, qaşdaki kölçeklerini lık toldurdu. Dal-daraq çavar çatqallarını, yıldızı, tumurları bilenla yolu velip, eqitip gelgen küçlük ətiyaz taşqını dəryanın yeyilip akıdığan kən qısmığı kelgende tolu çipip halsızlanğan asav atdak bir dilli yavaşlanıp qalatdı da lava ləşlərini sayazlıqlarığı taşlap qoyup töven tərəfki qarab eqip getiveretdi. Bu dal-daraqlar, çavar çatqallar suğu çöküp taki ikinci qitimliq taşqınıp kelip qırğaqqa ləyiltip çıqıb etmegice dərya suyuga çilinip yatatdi. Bugün Xan ordusdaki altın qubbilik sarayda Çağatay xani Tughlugh Timur salamıqı kelgen hər qaysi ulus bəklərini qubul qıldı. Ularının hürmetiga dastıxan saldırıp katta ziyafət berdi. O muşu bahanada hər qaysi ulus qabilələrinin bəg əmirlərinin din islahatığı bolğan müddəalarını bevasita anlap baxmaqçı idi. Bu katta ziyafətdə semiz ət göşlərini yep toyup kekirip ketişken bu ulus bəyləri ayallaşmasdalmayla içişvazlıqını başlavatdi. Kuchulu silip içitilgan güçlük qimiz bilen lık toldurulgan yağaç çöçekler birisinin arkasının birisi tiz boşutulmaktaydı. Sorun ahillerinin tilleri allaqaçan kalvalaşkan, bəg əmirlərdə mənmənçilik kibirləri uçuğu çıqqan idi. Qeyriləri hazırki yaşlarının heç nərsəgi yaramaydıqalığını sözləb külsə, yaşları qeyrilərinin yaş çağlarda qılmağan etmegənləri qalmağanlığını sözləb yüzüge silişatdi. Sorun qalaymaqqalaşıp şu dərəcəyə yetken idi ki, kimnin gepini kim anlavatqanlığını, hətta sözləvatqan kişi özümü bilməz halatki kelip qalğan idi. İşenmeysen, ondaq bolsa, munundan sorap görçü. Dəp ötmüşdə başdan keçirgen sərgüreşlərə yenidiki yeni bir qeyri-bəyni quvaqçılıqı tartdi. Pishqadam bəylərinin birisi, əgər hürmətki layiq bəylər bəgi Əmir Bulacı Tughlugh muşu yerde oldurğan bolsa, o çağda işenmegininglar üçün hər qaysınlarını taza ədəpləb qoyğan bolatdi.
Qo'ya bundaq lap gapni, deb uning so'zining beliga tepdi yosh beklarning birsi. Sening deganlaringni mushu so'rinda o'ltirganlar isbotlab berolmay bo'lsa, yana texi buguni atisiga ulanmayotgan bir o'lim tük qerichalni chipi keltirib so'zlayotganni buning. Biroq zamona qeritqanga ufta anglik ayib emas degan Uyg'ur tamsili bo'yicha lap qalan tuzuk yo'q-da, attangay. Ha. So'rindikilar qeribakni mazaq qilishib qanğıcı gülüşdi. Çağatay xani Tughlugh Timurning oldidagi shahona shiraga maxsus podshoh haqallarga xos boshqalarning ishlatishi man'iy qilingan tamg'iliq dasturxon selingan edi. Dasturxonda nozu ne'matlar mo'l bo'lsa-mu, ammo xon ularga zodil qo'l uzartmay, so'rindikilarga surlik nazari bilan qarab jim o'ltiradi. U bugungi bu so'ringa daxil bo'lganlarning hammasidan yosh edi. Shunga qeribaklarning yoshlarni zanglik qilishini to'limi eg'ir oladi. Biroq u birsining keyindan birsi yoshlarga ta'ni qilib, haqorat keltirib, tap tartmay o'ltirishgan bu barlas suldus ulus beklarga parangmi qilmay, xeligicha o'zini tutib o'ltirdi. Nihayet, Suldus qavmining uluspegi Amir bayan qilgan Suldus qerib, tishlari qalmagan kamak og'zini purishtirib, "Men Chag'atay saltanatining ulining teximi chingishi uchun umr bo'yi tirishqanman" deb maqtanish qilib boshlaganda, oxiri Tughlugh Timurxon bu maqtanchoq qeri ulusbegining so'zini bo'lib tashladi. Shunda qilgan bo'lsangiz, nimishqi Sulduslar, hadislar saltanatimizga yig'i qopishidi. Maqtanishga kelganda, boshqalarning ustidan kulishga kelganda, sizlar hammanglar chivar. Qani hurmatlik Amir bayan Suldus bek janoblari, so'zlab beqingchu. Siz o'z umringizda Chag'atay saltanatining ulini chingitish yo'lida tussiz sapig'i bor, osti atig'i bor, nima ishlarni qildingiz? Mamlakatning yurttarchilik ishlarini to'g'ri izg'i silishda biror yangi narsa o'ylab vujudga chiqardingizmi yo'q? Demak, siz hech ish qilmadingiz. Bugungi kelganda maqtanishni bilasiz. Tarixdagi chechilib kelayotgan Chag'atay ulusini ulug' yo'lboshchi bo'vam Chingizxonning qarchig'i suratlik muqaddas qizil tug'ining ostiga uyul tashtak uyushtirish yo'lida hech bir ish qilganingiz yo'q. Balki qarshi harakatlaringizni izchil to'xtatmay keldingiz. Ha, xon alilari, o'zing nima yangiliklarni o'ylab chiqarding endi? deb so'rdi izzat tartqindan ochiqlanib ketayotgan bu qeri ulusbek. Amir bayan Suldus yosh xonni mansitmaganda qilib, adabsizlik bilan yeniga chirtidi qilib tükirdi. So'rinda o'ltirganlar piq-piq qilishib kulishib ketishdi, ba'zilari hatto bir-biriga ko'z qisishibmi qo'yishdi. Shuni deyman-a, deb maqtanchoq qeris ulusbegi Amir bayan Suldusga do'st tortishib berdi barlas ulusbegi. Amir qazg'in arqidillah. Agar sen Chag'atay ulusi arasidan chiqqan shundaq chivar, shundaq danishmand haqqan bo'lsang, qani aytib ko'rgunchu, o'zing nimalarni o'ylab chiqarding? Bu chaqda yosh Chag'atay xoni Tughlugh Timurxon oltin chirgin ustidan turdi. Shahinshinning ichi oltin qubbilik saroyning o'ttiriga qo'pirilgan zo'r mangalda chirsildab kuyayotgan archa o'tinning xushbo'y isiga liq to'lgan edi. Shunga hech kim uning chiroyidagi o'zgarishlarni ko'ra olmadi. Meningcha, dedi u aldirmay so'zlab. Men Chag'atay saltanatining ulini mustahkamlash uchun butun Chag'atay mamlakatini ulug' yo'lboshchi bo'vam Chingizxonning qarchig'i suratlik muqaddas qizil tug'ining ostiga uyul tashtak ittifoqlashtirish uchun ba'zi bir ahamiyatli narsalarni o'ylab topdim. Bu chaqda Shahinshinning ichi yerga yengni tushib ketsa anglangudek darajada jimjit edi. Jaranglik ovozi bilan ishonchlik so'zlayotgan xonning ovozidan boshqa ovozni anglag'ili bo'lmaydi. Buni birinchi bo'lib men o'ylab topmagandiman balkim, dedi u so'zini tamomlashtirib. Darvaqa, mening o'ylab vujudga chiqarmoqchi bo'lganlarimni mamlakatning boshqa joylarida yo'lga qo'yibmi bo'lgansizlar. Masalan, Qashqar bilan Mahara Unhayerda.
Biroq qandaqlı bolsun, Chag'atay saltanatini mustahkamlash, mamlakatning birligini qo'g'dash uchun endi bizga islohotdan boshqa yo'l qolmadi. Şahin şimdi o'ltirgan bag amirlar darhol hushyorlanib, quloqlarini qalqandishib tik o'ltirishdi. Ularning bayqi maslik sarmaslikdan qilchimu asar qolmagan edi. Hurmatli xon oliylari, qani marhamat qilib so'zlaver. Mushtapda qulqimizni ding tutib, so'zingni tinglab o'tiribdimiz deb guldirlashdi bag amirlar tanglar. Sening navbating keldi deb luqma soldi qeri ulusbegi amir bayan suldus. Hozir uningdagi heliqi ko'ranglik manmanchilikdan qilchimu asar qolmagan edi. Qani, marhamat qilib aytqina. O'ylab chiqargan narsang qandaq nima u? Sen qandaq islohotni yurgizmoqchi? Dal-daraxtsiz bog', umurtqisiz tog' bo'lmag'inidek, itqassiz el bo'lmas, dedi yosh Chag'atay xoni Tughlugh Timur salmoqliq bilan so'zlab turib. Rahmatlik ustozim Uyg'ur baxshi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki, axloq ardam buzilganda rahimdillik bosh ko'tarar, diyonat suslashganda sadoqat bosh ko'tarar, yig'i yig'ilganda mardanlar bosh ko'tarar deydigan. Qachonki marhum xon atam Esanbug'a xon vafot qildi, shuningdan e'tiboran Chag'atay ulusi, isyonchi xonzoda, to'polonchi bag amirlar taxit talishib qo'zg'agan urush ma'lumotchiligi tufaylidan turibla, gullinib ro'naq tepib ketadigan, turibla zavolliqi yuzlanib vayron bo'lib girdoviga berib qoladigan qo'rqinchli taqdir qismatning ilikidan zodili qutula olmadi. Biz hammamiz uzoqdan beri taqdir qismat bizga nimandaq bundaq kaj bo'ludi degan o'y fikrning iskanjisida yashab keldik. Hatto beshimizga bundaq baloyi ofatlarni keltirib berayotgan bu dahshatlik zamoni zulmlarni silayotgan bu assiz ajun, rahimsiz o'zlak zamoni sehrgirning oldida o'zimizni amalsiz bechora his qilmoqdamiz. Ey hurmatlik bag amirlar, buning nima uchunligini sezdinglarmi? Bu chaqda Shahin shinda xonning og'ziga qarab hang'iqib o'ltirishgan Umarlarning orasidan buningga biz Mo'ng'ullarning muqaddas burhonimizla javob bera oladi degan birsining bo'g'iq ovozi anglandi. Biroq Chag'atay xoni Tughlugh Timur uningga faqat meqidli kulib qo'ydi. Andin shundoq, dastlabda menmi shundoq o'ylagan edim, deb beliqi javobni siliq rad qilib tashladi. Burhan dini aslida Chag'atay ulusidagi Mo'ng'ullar azaldan e'tiqod qilib kelayotgan muqaddas din edi. Biroq biz uningdan o'zimiz duch kelgan shu chigich qiyin masalalarga qanoatlanarlik javobni hargiz topolmadik. Shundoq xon oliylari, haq so'zni qildim. Chag'atay xoni Tughlugh Timur qo'lini ko'tarib, amir o'raqlarga o'zining mamnunligini bildirgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Biz azaldan e'tiqod qilib kelayotgan shu burhan dini garchi Chag'atay ulusidagi Mo'ng'ullarning qo'y-paylini boshqaradigan aqida mizoni bo'lib kelgan bo'lsa-mu, ammo zamona g'avg'olari ko'tisidan turlik so'qmoq yo'llarda eziqib qaymoqib yurganlarning sho'rpishonlik taqdirga qismatga bo'lgan turlik shubha gumonlarga haqiqiy ravishda qanoatlanarlik javob bergani yo'q. Bizning Chag'atay saltanatining halokatlik taqdirini o'ngshash yo'lida ko'rsatgan turlik tirishchanligimizga umid istiqbol ko'rsatligini yo'q. Shunga biz o'zimizning diqqat nazarimizni bizga hech qanday amaliy javob bera olmagan shu burhan dinidan boshqa tarafga yo'tkashga majbur bo'lmoqdamiz. Hurmatli xon oliylari, sen boshqa tarafga majbur bo'lmoqdimiz deganingda qaysi tarafni ko'zda tutyapsan? deb so'radi xonning so'zidan bir turlik vahima his qilgan qeri ulusbegi. Amir bayan suldus tahdid silib turib, bu vaqtda bizga aniq javob bera olamsan? Nimishqa aytib bera olmayotganman, deb dadil javob berdi Chag'atay xoni Tughlugh Timur qilchimi tuduqlamasdan.
Mən bu yerdə ən dəsləbdə tazilərdən kirgən, Mağlay söyərdiki Kaşgar bilan Artushdiki Uyghur qeyrindaşlarımız neçə yüz yıldan beri etiqad qılıb kelivatqan İslam dinini köz tutuvatman. Bulubmu onun külli insan bab baravar degenge oxşaş bir qadar aqida ta'limatlari bizning Burhan dinimizdagi sansara aqidasiga qaraganda texmi mukammal va nihoyatda teran ma'nolarni o'z ichiga olgan. Shundaq bo'lganlikdan ana shu musulmon dini tezlik bilan Chag'atay mamlakatidagi to'van qatlamda yashaydigan keng qara budunlarning o'rtaq e'tiqodiga va o'rtaq ish qilmish mezoniga aylangan. Shundaq bo'lgandikin biz qanoatlanarlik javob topolmagan ashu kona e'tiqodimizni isloh qilib, mamlakatdagi qara budunlar rioya qildigan yep-yangi e'tiqod, harakat mezoni islom diniga e'tiqod qilsak, nimishqa bo'lmaydi ekan? Voy aqlli xon oliylari deb vaqirvatdi qeri ulusbeki. Әмір баян Сұлдос Тughlugh Timurxonni mazaq qilgandek bo'g'ilib kulib. Xan ailelari tush ko'ratmaydigan sana yoki qizib qolmagansan, islohot qilarmizmish dehi. Islohotimizni o'zgartirishimiz kerak emish. Ah, ko'k tangri. Bu nima degan dadillik bilan o'ylab chiqarilgan islohot mafkurasi ha? Ha. Bu çağda Şahin şindikilərinin içində xan inisi, yarğıçıbək, Mahara Ünhəyyər naibi Timur Məlik, Turğavutlar tüməninin tümən ağısı Taştimur Bahadır, Tughlugh ulusbegi 7 yaşlıq Əmir Xudaytxan, Tughlugh və onun tağısı naib ulusbegi Əmir Tölək Tughlugh və şuningdek Barlas ulusbegi Əmir Qazğın, Əmir Hacı Tarağay qatarlıq bir qism əmir umralardan başqalarının hammasi qeyri ulusbegi Əmir Bayan Suldosning kulkusiga qo'shilib, xonni mazaq qilib kulishga başladı. Köpçilik Əmir bəklərinin özünü qo'llayotganligini ko'rgan bu qeyri ulusbegi texmi haddidan eshib azvayligila turdi. Xan aliylari, senza bu gapinga qaraganda Chag'atay ulusini har doim xuddi sayram kuliga o'xshash ya aqmay, ya tashmay turdi deb o'ylaydi ekansan-da. Deb butun Shahin shinni bishig'i kiyib vaqirg'il turdi. Mubada Chag'atay ulusini azaldan o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan Burhan dindan voz kechib, sen yurgizmoqchi bo'lgan islohot bo'yicha islomiyatga kirishga majburlaydigan bo'lsang, kun tug'ardan kun patarga, tog' tarafdan tovanga, Chag'atay zamini ichida tushdan g'aliyon ko'tarildi. Chag'atay saltanatini xuddi kun patardagi tog' tarafdan uradigan kun bo'rindek bir urg'uli tursa, sening taxti-baxtingning nimasini saqqilar? Chag'atay mamlakatining saltanat kemisi nayt puxti yasalgan, dedi Tughlugh Timurxon uningga javoban meg'ida kulib qo'yib. U Suldus amrining bayqi vahimaga to'lgan takdididan qilchimi qo'rqib qolmadi. Hech qanday bo'ron chapqon uni o'rütolmaydi. Chunki Chag'atay saltanatini ko'tarib turayotgan bepoyon yurtlarchilik ummani Chag'atay saltanati sen aytgandek bo'ron chapqunda asan dum ko'mtirilib ketadigan undaq tegi tushuk abjaq kimimi emas. Bilamsan, xon oliylari, deb vaqirdi qeyri ulusbegi. Amir Bayan Suldus yengilginiga tan bermasdi. Agar sen islohot qilaman deb undaq yangi narsalarni o'ylab chiqaveradigan bo'lsang, boshqalarni kulkiga qo'yishning hojati yo'q. Chunki Chag'atay mamlakati bo'yicha Chag'atay ulusini asli odati bo'lgan Burhan dindan voz kechib turaligidagi xantexi hozirgacha o'ttirg'i chiqqani yo'q. Mana men bu islohotni qilaman deb o'ttirg'i chiqdim. Endi kuladigan odam chiqmadi. Shahinshin ichida eg'ir bir sukunat hukm qilishga boshladi. Uyg'ur Tangri islom diniga e'tiqod qiladigan musulmonlarga o'zining elchisi Muhammad orqali yetkazgan muqaddas samoviy kitob Qur'on Karim, dedi Chag'atay xoni Tughlugh Timur so'rin ahliga tushundirib. Uyg'ur Tangrining so'z to'plami bo'lish sifati bilan u mundaq 3 qavat ma'noni o'z ichiga olgan. Uning birinchi qavat ma'nosi Uyg'ur Tangrining buyuk va muqaddasligi.
yakka yeganılığı qatarlıqlarını öz içige algan. İkincisi, Uyghur Tanrı'nın elçisi bolmuş Muhammed Müslümanlar üçün tüzgen qalan tüzükler ve onun hükümleri qatarlıq məzmunlarını öz içige algan. Üçüncü qavat mənisi tarixlardan tərkib tapqandır. Demək, Uyghur Tanrı'nın sözleri toplumu bolgan ushbu Kur'an-ı Kerim haqqida o'ttirib o'qiladigan uni faqat pak bolganlar tutudu degan durutning 3dan 1 qismida qadimgi zamonda o'tganlarning ahvolini bilish ma'ni qilingan. Maqsad qilingan. Uningdagi bu bir qavat ma'na tariximizda o'tgan ota-bovlarimizning fazilatlarini tahqiq qiladigan ochiq dalil, kuchlik isbot hisoblanadi. Uni özlərinin sözünü asaslab berdigan dalil hüccət deb aytıldı və turmuşda onunğa qat'iy rioya qılınıdı. Biz Moğol qavmlarıdımı xuddi ana shuningga o'xshash hamma hodisa və hər qandaq mühim ishlarning hammasida balki butkul muomala aloqamizni boshqarib turadigan qalan tuzuk yasoqlarda və barliq so'zlarimizda ilgari o'tganlarning rivoyatlarini, hikoyatlarini asos qilamiz-ku. Shundaq ekan, Uyghur Tanrı'ni faqat yegana deb bilish orqali tunish mumkin. Chunki Uyghur Tanrı'ning so'z to'plami bo'lgan Qur'on Karimda Tanrı hikmati haqida ortiqcha fikrlarni qilish man'iy qilingan. Uningga e'tiqod qilguvchilar bo'lsa, norozilik bildirishga va Uyghur Tanrıga taslim bo'lishga buyurilgan. Bu çağda Turg'avutlar tumanining sarkarchisi Timur Bahodir xonga qarab qo'ydi. Buni Chag'atay xoni Tughlugh Timurdan boshqa hech kim sezmadi. Tughlugh Timur xon so'zini to'xtatib, oltin chirgindan turdi-da, shoh supi oldiga kelib, Shohin shindikilarga takshi sapsilib qarab chiqdi va Timur Bahodirga qarab beshini lingshitdi. Xon oliylari hurmatli amirlarga ijozat berdi. deb e'lon qildi Timur Bahodir o'ng qo'lini egiz ko'tarib. Amirlar, endi qaytqaysizlar. Xon oliylariga tuman ming rahmatlar bo'lg'ay. Yashag'aysan. Tuman ming yillar yashag'aysan. Arkani davlat, ahyani so'lat, amir umra, bag yigitlar, guldiras arqishlari sadolari ichida Chag'atay xoni Tughlugh Timurning oltin qubullik sarayidagi qubul murosimi shuning bilan oyoqlashdi. Tughlugh Timur xon Abduvali Ali 2-bab Amir Bulacı'nın ölümü 159-batdan boshlandi. Xuddi pishqadam ulus begi Amir Bulacı Doğlat agahlandırıb etqandek, Tughlugh Timur xonning nazaridimi Chag'atay ulusining koni etiqodini isloh qilishdan avval Mo'ngollarning urf odatlarini to'liq hisobga olmay zodili mumkin bo'lmaydi. Bu Chag'atay saltanatining hayot mamoti, mamlakatning taqdirining qandoq bo'lishi bilan munosabatlik zo'r masala edi albatta. Miladiya 1326-yilning oxirida aksi Chag'atay xoni Kabak xonning o'rniga xon bo'lgan Dar Masrin Chag'atay ulusining koni e'tiqodini isloh qilib, islom diniga kirib, o'zini Alohidin degan musulmoncha ism bilan atagan edi. Biroq yengillik bilan qilingan bu islohotda uning Mo'ngollarning asldagi urf odatlariga sal qarg'anlikdan miladiya 1334-yilga kelganda jiyani Bozanxon tarafidan yasoqqa xiloflik qildi degan nom bilan o'ldirildi. Keyingi chog'larda Barlas Ulusbegi Amir Qazg'in huquq egallab, Mahara Unhayrning noibi G'azanxonni qo'rchoq qilib oldi va Chag'atay ulusining markaziy hokimiyati bo'lgan Chag'atay saltanatiga bo'ysunmay qo'ydi. U shundoq zolimlik qildiki, agar o'zining dargohiga birsini kel demoqchi bo'lsa, chaqirtilgan kishi xotin bolalari bilan vidolashib, jinini umid uzgan holda uning dargohiga berishga majbur bo'ladi. Mushu chog'larda Mo'ngollar
istilasının nəticəsində Çağatay məmləkətində yaşaydigan hər qaysı qovumlarının ictimai turmuşida ilgirkidən tüp cəhətdə fərqləndiğan zor özgürüşlər barlıqqa gəldi. Bulubmu məmləkətinin Mahara Ünhəyir, Kaşgar diyarı qatarlıq allaqaçan İslamlaşıb bolğan hududlarda yaşaydigan qovumlar arasında Uyghur Türki mədəniyyətini özüge roşan bəlgi qılğan əl yurtlar və ahali barğansırı köpəyişə başladı. Çağatay məmləkətinin Manglay söyər, Ediqut Uluq Uyghur eli və Mongolistan qatarlıq ölkələrdə yaşaydigan Uyghur Türki qovumlar Çağatay ulusunun ittifaqçıları və yardımçıları sübutida Çağatay məmləkətinin Mahara Ünhəyir ölkəsiga köpləb köçüb kelib, bu yerlərdə özlərinin qabildaş qerindaşları bilan tezla tepişib birləşib ketdi. Ular hakimiyyətçilik, yurtdarçılıq işlərdə əzəldən tartib quyuq ənənəyə ega naiti təcrübəlik sərvazlardan bolğaşqa Çağatay ulusunun bu yerlərdəki qalibiyyət təntənələrə ortaqlaşdı. Bu yerdə yüz bərgən təvəlik, baylıq talışış uruşlarda ular Çağatay ulusunun yaxın qolluğuculardan bolub qelişdi. Uyghur Türk qabilələrinin bəg əmirləri başdan ayaq Çağatay saltanatının Mahara Ünhəyir ölkəsidəki vəkilləri sübutida siyasi cəhətdə barğansırı mühim rol oynaşqa başladı. Bu ölkənin mühim balıqlardan birisi bolğan Samarqandның şimalidəki caylarını özüge makam qılğan Sulduz qatarlıq qovumlar aşı Uyghur Türk bəg əmirlərinin yardımı bilan həmmədən avval hakimiyyətini çangılığı kirgizib aldı. Cənubdakı Keş qarşı şəhərlərinin tövənidəki caylarını özlərinin suyurğallıq zimini qılğan barlaslarmı ulardan qelişmedi. Ular Barlas Ulusbegi Əmir Qazğınның başçılığında mərkəzi hakimiyyət və Çağatay saltanatiga hədəf qarşı isyan toğunu kötürüb çıxıdığan bolub aldı. Mahara Ünhəyirdə müstəqillik davası qılıbatqan Barlas, Sulduz qovumları və onun əmir bəkləri haqqında müşinçilik məlumat bərsək küpayı qılır. Əndi başdakı sözümüzə kelimiz. Çağatay ulusunun asli etiqadını ıslah qılıb, yenilikə köçüşdək bundaq zor tarixi, ictimai islahatda Çağatay məmləkətidəki Doğulat qavmidəki bəg əmirlər Mahara Ünhəyirdəki başbaşdaq Barlas, Sulduz qavmidəki bəg əmirlər və Məlkətdəki hüquqluq bəg əmirlərdən ibarət bu üç guruh kişilər Çağatay xani Tughlugh Timur'ның məmləkət boyunca yürgüzməkçi bolğan bu büyük ictimai siyasi islahatıdaki üç çoğ qiyin ötkəl idi. Biroq xan ətkəsi Pişqadam Ulusbegi Əmir Bulaci dövlətinin halqlıq paytda xanını qollab quvvətlab çıxışı nəticəsində Tughlugh Timur bu qiyin ötkəldən dəstləbki qədəmdə oңuşluq ötüb ketgan idi. Altın Qubullik saraydaki qubul murasimida Məlkəbdəki bəg əmirlərinin bu islahatqa tutqan pozisiyası Pişqadam Ulusbegi Əmir Bulaci dövlətinin aldırmaslıq kerek degan sözünün intayın toğırlığını ispatlab berdi. Əlhal Mahara Ünhəyirdəki Barlas qovumlarının bəg əmirləri arasındakı yaş əmirlərdən birisi bolğan Əmir Timur'ның bu islahatqa tutqan pozisiyası Tughlugh Timur xanның məmləkət boyunca umumyüzlük yürgüzməkçi bolğan din islahatının nəticəsiga bevasitə təsir göstərən mühim amil olub qaldı. Şuna o Əmir Timur'ның kişdiki ordusuğa təvaçı mangdurdu. Çağatay xani Tughlugh Timur özünün xabgahida mühim işlərini oylab, çekiç məsələlərini yeşib oldurğan idi. Tosatdın Turğavutlarının tüməninin əmri Taştimur Bahadır işik aldıda peyda boldu. Xan aliləri, xiyalını bölgən bolsam keçirgin. Əmir Bulaci Ulusbegi'nin micazi özgürüb qaldı. Onun hayatı soyam halqımıda turubdu. Tezdən onun yeniği berişin kerek. Talada qurçular atını tutup seni kütüp turuşudu.
Taladiki məş'um qarangılık barğansırı quyuqlaşmaqda idi. Yer jahan girimsen gügüm içigi yoşurunuşqa başladı. Ulus bigi Əmir bulacının xanısı xuddi qazanğı su quyğandək cimcitlikqa çömdi. Pişqadam ulus bigi Əmir bulacı Tughlug'ның köküki birdilli seqirab ağrıb dini sıqıldı. Hədəb örsigi tınışqa başladı. Köngli elişib onu çıdıqsız azaplaşqa başladı. Onun əsuşi xuddi bahar taşqını besib ketivatqan yalğız araldək asta-asta g'ayib bo'lishga başladı. Mening vatanim Selinga bo'yidagi qurulunda edi. Himayachim ulug' urush xudosi soldi edi. Alvasti Mang'usning so'yam halqumidan meni amdi kim qutqizib chiqar ha? Uning bu eng oxirgi fikri xuddi jinchiroqning ushqunidek lipildab qo'ydi-da, barg'ansiri ojizlab o'tishga başladı. Peşqadam ulus begi Əmir bulacı Tughlug'ның hayatlık daryasının ahirki suları Yiraqdaki qurulunğa Selinga daryasıga eqib ketdi. Onun gözleri şişidek qetib qaldı. Nazım Saltanatning dabdabisi bəkmi çonqur. Zilzilisi anın alamga liq to'lgandir. Bu jahon ikki eshiklik uyga o'xshar. Biridan netisi kirib, biridan shuncha chiqar. İkinci bab axırlaşdı.